Julie. Julie. Pa je to, no, kako je to zavijanje ukova. Lepo te prosim. Evo, bom rad Bom ja? Ja, prosim. Ne rabim. A htio sam da dugo traje taj san. Stigla je sama sa ljetom, prišla i rekla hello. Pogledi su nam govorili više od... Coolcast s Klemnom Bučanom in z Danielom Popovičem. Lepo pozdravljeni v Coolcastu, danes z mano Daniel Popovič. Pozdravljeni. Poštovanje. Poznamo te kot pevca, od Julie do Daj obuci levisice. Kaj trenutno počnete? Kaj je recimo vaša trenutna služba? Še vedno rocker, to je to? Ja, jaz se celo življenje samo se ukvarjam z glasbom. Ampak z glasbom sem se začel ukvarjati samo zaradi tega, kaj obožujem glasbo. Tudi moja mama se je ukvarjala z glasbom i taj talent je nekako, taj genij nekako preskočio na mene. V glavnem pa nastopate pa torej še vedno po celi Jugoslaviji, verjetno, a ne? Pa manje, ni tako kot je bilo včasih. Malo sem se povlekao sa scene, ampak mislim, ajmo reći da sam se malo udaljio od medija. Sicer je pa 40 let točno od Julie. Letos. Ja, 40 let, ja. 40 let je 50 točno. let od jubilano zapravo, od kdaj se začeo prvo nagradu kot otrok. Aha. Sam dobio 72. leta, sam bio konkretno na Titoradskom proljeću i tamo sam osvojio prvo mjesto za interpretaciju, prvo za kompoziciju, za skladbu, ne, i za aranžmaj. I to je nevjerojatno, sam bio otrok u resnici. 16 letih? 16 let. Aha. I onda su se spraševali, 15, 16, i onda su se spraševali, kdo pa je taj klinac, ne, sploh, mislim, ne. To je to. Kakšni so pa spomini na takrat, se pravi leta 83, Eurosong v Münchenu je bil takrat, kako je izgledalo 40 let nazaj Eurosong, verjetno ga še danes spremljate, gledate kako je zdaj, veliki odri, efekti, takrat je bilo to vse malo bolj enostavno, malo bolj z dušo mogoče tudi narejeno. Pa ne vem, mislim, meni su nagovarali frendovi da snimim tu neku pjesmu. Nisam razmišljao o tome da to sploh nucam, ne, da me briga za Eurosong. Potem me je nagovorio taj friend moj, kaže, gledaj, ti meni daš 2 mjesta na naslednjoj plošći, a ja mu tebe gurnuo na Eurosong. Imaš direktno ulaz, pa zakaj pa ne, i tako naprej. Kaj je zanimljivo kod te pjesme Julie, je zanimljivo to da komad kao besedilo nema nike rime. A već ono rima da štima. Ja, ima da štima, ali a ovdje je bilo, ovdje će recimo prebereš besedilo, ide, stigla je sama sa ljetom, prišla i rekla hello, pogledi su nam govorili više od riječi, nigdje rima. U cijeli, u 6 tih, nema nikjer mogoće Julie, to je nikje drugi. I onda je Mario, bila je ideja, ja sam imao neku svoju, ajmo tako reći, simpatiju s mora. Ampak kaj je zanimljivo, mislim, imam full zgodbe, mogoče bi trajalo to 3 dana, da govorim sve, bom skrajšao. Prije do mene tko je muž pa žena, pa kaže, Daniel, tebe gledamo, ne, promatrali smo te en tjedan, ne kadim, pa ne pijem ništa, kak klijent sam bio, ne, pa nikamo ne greš, samo špilaš i vadiš tu gitaru, ne, ali našoj kćeri si full ušeće. To je bilo, dakle, negdje 74 leta, 75, točno se ne spomnim. U svakom primjeru su oni htjeli da me sa svojom šćerkom, mala je bila preljepa stvarno, Angela se zvala, i to je zgodba za Julie u biti. In potem si bil še četrti na Eurosongu, to je super uvrstitev. Ja, četvrti je bila u resnici tako, ne. Kad smo prišli na Eurosonga, ja sam bio res, kad se tiče diskografije, to pojma, nisam imao kako to gre. I u jednom trenutku pride Ralph Ziegler. Ralph Ziegler je napisao komad za Nicole, A Little Piece. Ne? Abyss and Freedom, u stvari. Abyss and Freedom, ne. I ona je zmagala leto pre. Zato je bio Eurosong u Münchenu.
In taj Ralf Ziegler je prišao do nas, on je imao Jupiter Records. Kako ja nisam razumio te postotke, 11%, 15%, ne vem kaj on je to ponujao meni. Ja sam mislio, pa taj spolgovori, moj englešćina nije baš neka je bilo sjajna. I onda se pogovario sa njim Mario Mihaljević. I oni su nudili Jugotonu tadašnjem, recimo Ariola je nudila 15% licence, otkupa, čega već, otkupa za Julie, licencnog prava da mogu prvi izdati, a Jupiter Records ponudio 11%. S tim da je nudio prvo mjesto. Tako, tko gre vidiš? To je zanimljivo, ne? Spet po balkanskom, ne, spet je, kjerkoli prideš je tko, ne? Nevjerojatno, ne? Ivona Brnlić, koja je bila Miss Jugoslavije tada i plesala u tem spotu, model Gucci-levisice, potem šla u London. I je pokazala taj spot Tini Turner. Mislim, hoću reći kako je to sve povezano, ne? Kako je to sve povezano. I onda je dala taj spot Tini Turner. Tako da eto, Tina Turner je mene vjerojatno negdje gledala. Mislim, ali to neka je pomagala. Super zgodbe. Zdaj smo videli tudi kakšno ozadje Eurovizije, ki ga mogoče si kdo sploh ne predstavlja, tako da hvala za pogovor. Hvala tebi puno.